Zdravo, danas ću vam pokazati kako skidate torrente preko telefona. Prvo što je potrebno je da odete preko vašeg telefona i da ukucate torrent maketu i da skinete jednu od ovih torrenta. Aplikacija je skinuti uTorrent. Ja imam već instaliran, samo ću ga otvoriti. Sada, kad uradite imate dugme search. Kliknete tu i ukucate neku igru. Idete search. Sada će naći i sad zaberete neki od ovih torrenta i će zaberati ovaj. Kad uđem, idem get this torrent, idem master i on će krenuti da skida. I YouTuberi, to je bilo to za današnji video snimak.